Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the kind like Gagash. Okay, link of course na an individual called Zyle. Yeah, so who's Zyle? Zyle look okay, check out my phone it's an artist, artist in overall and it event organizer. So yeah, I'm sure what makes up the genre wa ba hip hop ma va lavo boshi side ra kwala wa bana the genre kwale boshi kwaleni na ta Xitsonga no hambi wa ku nghena ka mara vulurisi mi rin'wana ka Spotify yeah so wa bana leta so what makes up the genre ta yena yimbelela so baloni ramba mina eva foe baloni vita basisi valekia baloni ramba as you have heard so nte na tshamile ku fika ku nghena comment ka yin'wana tipost ta mina yi nga fika yi tsariwa hi Young Pogba kwala va fika komisa ku cheka ni video ya Zyle loko a lwisa Gagash as you can see then tlhela ni veka na screenshot loko ku endleka yini kwala so a hi landzeni video leyi vona ku endleka yini so video ya kona of course hi leyi yi nga endliwa ka siku ra of course ra 3 ta September so hi ta hi kha hi pfula hi twa kahle ku endleka yini la se ni post yin'wana vuma last week loko Chavi na Gagash va ta sungula ku ta bush va tala ka mehe va tala ku shoota video na mehe la nsinyeni wa mehe ene loko va fika la ni ta fika ni va hakelisa mali as we had so mhaka leyi sukela kwala nkoka post leyi a ngo i posting yaleyi nga vekela kwala ka screen now mna of course no overall kha kombisa ku hayi a ni va ta va kha va ya kwale bush so it means va ta ya ka yena misa lowu kwala ka nsinya wa yena so ka ti-video swi to hlaya i va kha endla ti-video ta yena a ri ka nsinya wa luwa as you can see kwala kha kombisa ku hoy of course va kota ku shoota video na yena kwalano and i ta va hakerisa ta va hakerisa mali cause laha nsinyeni a ko yima un'wana na kun'wana hi leswi a fika kombisa swona kwalano as you can see ni le ka post yaleyo okay wa yi twisisa se ku va na xisa xin'wanyana lahaya xi fika xi khomenta xi tega Gagash se Gagash a replya aku ye who is this guy wa yi twisisa is he an artist or just an ordinary person se mayito mhaka ko hiyo yaleyo yi nga kwatisana Zyle yaleyo artist ya yena yi kwatisa hi sweswo ku va Gagash a fika konyo loko hi yona yi ri a nga vangi feke wa yi tivi so comment ya kona of course hi leyi so a fika ku tega na Gary hi yena a nga fika tega Gagash ka post yale hako yi hlaya sweswi a fika komisa ku ni rindze u hlamula ngwenya mehe leswi a fika komisa swona and then Gagash kwala na fika tsala ku is he an artist or an ordinary person okay a banga ka nga ni tivi Gagash masipala Peter Brahmin n'wanchunda yi deng Brahmin sweswo nga swi endla a hi swona because u nge fiki laha u banga ra u ntivi ku ve wa swi tiva swa ku mena we ya tivana ku ve wa swi tiva swa ku mena we a hi ri swin'we le ka phati ya misava leyi wa yi twisisa se u fika laha u ni hlekisa hi swilema u ni hlekisa hi swiphukuphuku tichimele se to hleka hi mehe laha ti ku ya Zyle a va ku tivi Gagash a nga ku tivi Gagash a nga ku tivi va byeli vanhu lava swa ku wa ni tiva kasi why u yala we swa ku wa ni tiva ku ve mena u ya tivanana hi leswo swi yi kwatisaka ngwenyana loko a ni ma swa ku phela Gagash munhu loyi a nga na influence so loko swin'wana na swin'wana leswi a swi vulaka wa landzeleriwa that's what you need to understand about munhu loyi va ngo influencer or la nga le henhla leyi so yi kwatisa hi swona ngwenya ku a ni artist so loko Gagash a za a ka a nga ku tivi as an artist swi tisa swin'wana like ka brand ya wena because a ni endla na ti-events loko ze a ka a nga ku tivi swi ku cinca xiyimo so na swi twisa ku why ngweya yi kwatini ku la ntiyiso mina let's just be honest why a ni ri mina swi tiva swa ku n'we mi tatala ene loko ndze ni vula laha ka post liya ni ku wena Chavi mi tatala I know ku ri mi tata hi timhaka ta ku me ni dume misava hinkwayo ni dume Mpumalanga ni duma Limpopo ni duma na le Mozambique se na n'we hi timhaka ta ku mi dume ku fana na mina wa yi twisisa na swi tiva swa ku you guys have an eye for talent and a no nyaja mara mina hi ku na ni sungula ku yi tiva ngwenya loko ni fika ni thegiwa ka this in an video ma yi vona mhaka leyiwa a ni nga yi tivi ngwenya ku lwela ntiyiso let me just be honest so swo ku duma I'm sure ku vanhu vo tala mi vona ku this video koko a yi na hi ngendli ti-votes I'm very very sure vo tala no mi yi tivi hi kho mi sungula ku yi tiva laha ku hi laha if you have an eye for talent ene n'we a mi pfalelani handle wa yi twisisa se na sweswa ku mi tata
just to come and see me and me take a video. Now this new guy who is famous in South Africa, when he says, "Liar me, I know what disrespectful because when maybe we take as disrespect, but I know what masipala didn't we take as disrespect. Why to see some relation of what some." Mara la swa ti komba ka ku ri joke that thing liya let's just be honest a ku na swa ti komba ka ku ri joke post liya ni ri ku ho hi langutisa ha swona ku ku na vujoke exikarhi like obvious lava nga ta ya va hakela ku va fika teka video na yena hansi ka nsinya ma yi kumela mhaka leyiwa I ku fika u comment la u banga ra untivi wa twisisa ene loko ni tlhela ni reply u tlhela u nga hlamuli why u nga hlamulanga la loko ni reply la ni vutisa ni kasi why u banga ka untivi loko nga ka untivi why u nga hlamulanga la Gagashi mi ta famba mi biwa vana ni hlwela xikipa dime mi ta famba mi biwa Gagashi so ku hi ka screenshot sweswo as you can see a makumu swa ku hi swi helerisa sweswo ku hi leswi a swi hlamuselaka misa lowu Gagashi a nga ha respondangi ka that post or hi landza a hi fika timinetse ti nga ni la 309 so loko hi tlhela ka original post ha swona ku hi mpela Gagashi a nga ha hlamulanga so ya Zyle of course u fika vutisa ku why endla of course nga ri a wu ni tivi eka as you can see so Gagashi a nga ha respondangi kwalano swi herise sweswo twisisa ene loko ni tlhela ni reply u tlhela u nga hlamuli why u nga hlamulanga la loko ni reply la ni vutisa ni kasi why u banga ka u ni tivi loko nga ka u ni tivi why u nga hlamulanga la why u nga hlamulanga why u nga va byeli ke vanhu lava swa ku mena a hi swin'we le ka phati ya misava la ka VIP u khome na bodlele ra wena ra henesi leriya a ri na ku tiva swa ku u vhele un'wana na un'wana mara wa swi tiva swa ku u MC ya 4 hours yeah to cut the long story short kwalani if I kombisa ku ya Gagashi loko kha endla swa vu MC a fika khomisa yona ngwenya bodlele la komela mhaka ri bodlele ra a ri nwa yena a va khomisa yona ngwenya ku at least ku byalwa lebyi a nga nweriwi hi vanhu hikuva a chava ku a nga nweriwi of course loko a kha a famba na ro bodlele leriya okay ukuwe u kombela ni sala ni ku khomele ro u la ku khandziya xitejini because va ku nwela laha u nga khandziya xitejini u khomelele mabodlele ni sala ni ku khomele ro bodlele ra we u vuya u kuma ku ri ha ri munandi ra ha ri grand a ku na loyi a nga ri endla nchumu mara we u ri a wu ni tivi ku na video musimena we ri swin'we hi karhi hi cina swin'we laha xitejini mara still u ri a wu ni tivi hayi hi swi kota ku dlaya man nkoku message wa xo xi wu phasa kahle mara you can see ku this guy is very angry Gagashi did him dirty and before ni betla na Mthimbani la a hi wena u nga teka me ya hi Mthimbani yimele nyana sayitini Zyle rhanga u poyila me hi vona swa ku u swi endlisa ku yini ni ku byela ni ku brame wena ku poyile u role model ya me u nga nje u nga lava role model ya ndlala mara still wa banga ra u ntivi brame u hlekisa hi tichimela phela n'wana hlekisa hi tichimela mpu ma yi chunda yi n'wana twisisa hayi mhaka yi le ku twaleni of course Gagashi we a respond of course meni kwatisa hi ku ni hlekisa hi tichimele vanhu van'wana va ku swa ku vo tshama va rhamelile swa ku ya ku ta humelela mistake ku va ta kota ku hlekelela se u nga chunda yi u ni lahlela timhesini why u ni lahlela timhesini brame ku va meni ku bekelini siku lera le ka phati ya misava le loko se u hete ku MC a ri ni ku yimela swa ku heta ku MC wa tsundzuka u tsundzuka kahle a yi na mhaka leyi so yi fike yi kombisa ku of course loko va ri ku ri ka phati ya misava yi fike yi n'wi ndlela favor Gagashi favor yikulu swinene laha yi nga fika yi ndla leswi a ni ku yimela swa ku u heta ku MC hi pake ka ndhawu yin'wana a wu pake V-class ya wehe koho u ta u kuma swa ku me vhele se a ni la ku vhaya u ta ni ku vona u ta nyana u karhi u tshetsheleka nyana laha u tshetsheleka nyana ku se u tikhomele ximinya xa hina a ri ku tshetshelekeni which means loko se a ri ku dedelekeni Gagashi se a nga ha tivi ngopfu ta yena lesiya liya we u fika laha u hi kuma hi tiyimele laha parking lot brame ya karhi yi reversa polo laha u ku kame ya teka xikhexa V-class i reversa V-class i reversa timovha ta ka Mampela i nga ze i fa i nga khandziyanga swilo swa proper so kasi hayi Gagashi a yi swi vona ku se yi dakwini ku ri yi dimen so ala of course a humesa V-class so a ni loko nkarhi wun'we dakwini nga hetela se i tlumbe timovha ta kulukumba ngopfu phe movha leyi ya durha liya so ku hinkwavo yi kombisa swona ku hayi Gagashi loko a ri ku teka ka tichance ku nga rhula ku ni tisa mareyi ku ve a wu swi tiva swa u dakwini and u nge yi koti ku yi reverse hi timhaka ta ku yi leyini and loko u yi reverse u chayisa mani luya yi ta fika ku u bale wa yi twisisa se mara wena mehe swa Gagashi swa vava ku ri kahlekahle i tshama boyini nsati hi bifi ya nsati as you can hear kwalaho a wu ngo yi lo kumiseni ku hoyi a chava ku Gagashi a nga bayiza a tlumba yinani a tlumba hi V-class ya mhani luya a fika chingeriwa ya gaya so ka this same exact video I keep full of course Gagashi ivi a responda kwala ndzeni ka yona yo fika a tsala a comment so of course loko Gagashi fika apologize fika a tsala ku sorry brother if I offended you mina ani joka since na wena a wu ri ku jokeni swo nweriwa a wu twangi mina of course ivula leswo swa byala ri ku ivi ya hlamula Zyle la
wesi kumbe xa ha kwatini Zyle a swo ka loko a responda swa endla maybe nga ha vuyi na la I don't think a ta vuya a video ta herise sweswi hopefully i ta swi vona demon ku xi apologizini Gagashi so swa ku mhaka yi vheta yi va yi tsemiwe kwala Gagashi i respondini i komberini ku rivaleriwa eka Zyle kwalano hi kona mhaka leyiwa okay let's see yeah maybe a nga swi vonangi for now yeah swo ka a nga se swi vona mara ta swi vona after this video swi nge endleki yi ta fika video ta swi vona ku chirisi Gagashi i kombeleni ku rivaleriwa loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Yoga ni nga nyikwe kokwani ewa ku tata le